ngathi isimo sakho sesikhule kakhulu uloku uyibuze njalo ukuthi inkosi kwenzakalani ngawe ngoba ngiyabathandazela nabantu abami wayingalungi ngoba ngiyathandaza umndeni wami wayungashintshi ngoba ngiyathandaza wayimpilo yami ingashintshi angazi kwenzekani ngempilo yami bakhona abayibuza lo mbuzo mina ngizothi kuwe bukela kuZakhariya ukuthi uze wayindoda endala kodwa lokho engene ethempelini ngoba kukhona ukuthi inkosikazi wayilobola sayindala mhlawumbe wamthatha kwi-age of 19 kodwa baze bakhula belokhu bengasoneki belokhu bethembekile mina ngizothi ekuseni kuwe thembeka noma isimo sakho singathembisi thembeka kuNkulunkulu ungashintshwa amagama abantu ungashintshwa iy'ntanga ungashintshwa izimo ezenzeka ekhaya lakho ungashintshwa izimo ezenzeka empilweni yakho noma ngabe ukugula noma ngabe yini engenza ukuthi ungamkhonzi uNkulunkulu kunezinto ezikulahlekele haleluya wafika I give up mina ngithi ungahlehlele emuva haleluya ungawudlula umnyango wethempeli qhubeka ungene ethempelini ulokhu ushisa njalo impepho athi umhlabelela ibalwa iminyaka athi noma usuku abukho noma ngabe kunjani ekhaya lakho noma ngabe kade wathandaza kodwa imali iminyaka ngoba uthi iBhayibheli uZakhariya wathi esakhonza ngaphakathi ethandaza kwavele kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu eminyakeni esathi hayi ngiqhubeka nokushisa iphepho nje ngenza into engiyimiselwe nguNkulunkulu haleluya kanti izokwenzeka intando kaNkulunkulu uthi mathi uvusa amehlo hayi ubona sekukhona khona kanjani ngoba imini ongena la kunezinto ezofika empilweni yakho zikwethusa uqake ukuthi kanjani athumela uNkulunkulu umuntu kuwe athi kuthiwa sekuku noma wena uyafuneka emsebenzini uthi kanjani ngoba bese ngithi mina kuphela neminyaka yami isipace ihambe kakhulu kodwa fika umuntu athi siyahamba haleluya fika omunye athi nangu khiye wemoto kuthiwa nginikele ngale moto yami ahambe ngeenyawo haleluya kunezinto ezokwenzeka kuwe kodwa ezokumangaza noZakhariya kwathi makufika isicelo sakhe yathi kulosu uGabriel ungethuki wathi ungesabi haleluya ngoba wayesenokuthuthumela ukuthi ngoba ngihleze ngena akaze kwenzeke lutho namhlanje kwenzeka enye into ngabona umuntu engakaze ngimbone haleluya yathi ungesabi ngizothi mina isicelo sakho sesizwakele namhlanje ngizothi izicelo zenu zizwakele ungayibali iminyaka shisa iphepho ethempelini ungawudlula umnyango wethempeli ngesikhathi esifanele ithempeli ngena ethempelini bakhulume ngasemuva ngena ethempelini bahleka abahlekayo ngena ethempelini ungawudlula umnyango wethempeli noma kufika inyembezi ungawudluli umnyango wethempeli noma ngabe kumnyama kodwa kuzokhanya ungawudlula umnyango wethempeli ungayeka ukushisa impepho ngena uthandaze kungalungi qhubeka sizwakala isicelo sakho kushade 60 years nje khombisa ukuthi izinto ziyenzeka pho kuwena ungakafiki ku16 engakuhluli bawufuna umshado uzowuthola haleluya sibonga nje uZakhariya waba isibonelo esihle kithi haleluya kangaxoxa noma Mnqoka izolo ngathi hey yazi mangithandaza ngeke kuthi mangibuka ngibone kungekho nje okulungayo akukho kodwa ngeke ngaqiniswa yilelisi ngeke ize ngiyeke ungene ethempelini ngeke ngiyeke noma ethi izimo zinjani usathana usenze kuningi empilweni yami kodwa ngeke ngiyekiswe izimo ngizomkhonza abantu ngisho sebengiyathela kanti ngizomkhonza ngisho sebekhuluma ngizomkhonza noma sebengigxeka ngizomkhonza noma bethini noma umsebenzi ngawutholi noma ngengilale ngidlile akungikhathazi lokho haleluya kanti uthandaze
uyenzela ibhodwe bese uyavala uphake unika iy'ngane amaplate uthi saladi uthi i-KFC. Haleluya, izinto engengizenzele zoyihleka iy'ngane. Faka ubala ngibale ngifake zonke iy'coficofi ngithi mina ngalola ngakukhona. Haleluya. Dala bona uma udlala endoda uzofunda izinto ey'ningi. Dala phezu kwempilo yakho kuzokwenzeka izinto ey'mangalisayo kuwe. Haleluya, kuzofika ingilosi kaNkulunkulu ikutshela ukuthi isicelo sakho sizwakele. Thatha mpostoli.